Atletski klub Lazarevac je mesto gde se formiraju osobe čvrstog karaktera i jake volje koje će u budućnosti biti sposobne da koriste veštine stečene kroz sport u svim segmentima društvenog života. Nakon samo 5 godina od osnivanja, podsjetimo se toga da je Atletski klub Lazarevac 2019. godine na osnovu postignutih rezultata postao najbolji klub u Srbiji, došavši do istorijskog uspeha za naš grad i atletiku. U septembru je bilo tačno 5 godina, imali smo velike uspehe, dosta medalja još od osnivanja, bilo je nekih malih padova, ali svakako iz sezone u sezonu donosimo i državne medalje i sa prvenstva Beograda i opštinske medalje za svih nivoa takmičenja. Turbulentna sezona veoma iza nas, dosta promjena u kalendarima takmičenja, međutim opet smo zadovoljni šta je održano sve. Uglavnom su to bile kroz sezone, vratili smo se sa dosta takmičenja, sa dosta medalja. Klasično to su ti neki naši takmičari koji su i u ranijem periodu osvajali medalje. Sad ne bih da nabrajam tačno, oni će vam malo detaljnije pričati sa njima, ali svakako dosta medalja sa prvenstva Beograda, sa opštinskih takmičenja i sa ostalih uličnih trka koje su održane. Aleksa Petković i ti neki stariji takmičari, juniori, stariji, seniori u klubu, njihov rad je dosta ozbiljniji, ceo trenažni proces je dosta težak, iskreno. Tu je taj neki pripremni deo baza, gde se fokusiramo da beremo takmičenje na koje ćemo da idemo i podredimo sve tome da za to takmičenje bude najspremniji. Skoro je trčao prvenstvo Srbije u planinskom trčanju, postao je prvak Srbije, tako da on ozbiljno trenira, oni ozbiljno treniraju, mi ozbiljno radimo sa njima i rezultat dođe naravno. Kada je planinska trka u pitanju, tu se obično rade treninzi uzbrdo, dužine brda, onda neke deonice uzbrdo, sprintevi na brdu i tako. Pošto sam šampion Srbije i time sam obezbedio učešće na balkanskom prvenstvu koje se nažalost zbog korone nije održalo. Nadam se da će ući u reprezentaciju i to mi je glavni cilj. Rezultati su ti koji govore o napretku i uspehu, a kroz ovaj sport deca uviđaju kako se uz kontinuitet treninga i uz kvalitetan trenažni proces i rad može postići čak i ono što se čini daleko i nedostižno. Ne zaboravimo i značaj mentalnog treninga, jer zahvaljujući atletici deca se uče kako da postižu koncentraciju i jačaju samopouzdanje. Prvenstvo države u krosu bilo je u Šapcu. Tu sam bila 4. Ekipne devojčice bile smo prve kao starije pionirke i kao klub smo generalno bili prvi. 2019. godine je bilo takmičenje u Crnoj Gori na 1300 metara uzbrdo gde sam uzela 3. mesto sa devojčicama koje su starije 4 godine od mene. Atletika je jedna od temeljnih i najraširenijih sportskih grana koju karakteriše osnovni ljudski pokret i ponašanje, a obuhvata trkačke, bacačke i skakačke discipline. Atletskim vežbama stiče se fizička snaga, izdržljivost, brzina, okretnost, dok se motoričkim kretanjima značajno utiče na podizanje opšte psihofizičke sposobnosti pojedinca. Atletika je osnova svakog sporta. Da li ćete trenirati fudbal, košarku, rukomet, odbojku, pokret, osnovni naučiti dete da trči, da se pravilno kreće, da hoda, da diše dok izvodi aktivnost je ta neka osnova za razvoj deteta. Kao mala sam nekako uvijek više voljela da trčim i kada sam išla sa osnovnom školom na takmičenje, trčala sam 100 metara. Nakon što sam istrčala, prišao mi je trener i pitao me da li bi željela da probam da vidim kako je to. Došla sam na prava treninga i eto, već 2 godine treniram. Atletikom se bavim nešto više od 4 godine. Atletiku sam krenula jer sam jednostavno željela da trčim, da se takmičim samostalno, bez ekipe i da pobeđujem. Smatram da je svakako uloga trenera mnogo bitna, pre svega taj neki pedagoški rad, pogotovo sa mlađim kategorijama, da bi se deca pre svega psihološki pravilno razvila, naučila fair playu, tako da uticaj trenera je veliki. Dobar trener svakako može da napravi i od prosečnog takmičara dobar rezultat,
i dobrog sportistu, ukoliko to želi i radi na pravilan način. Treninzi napolju gledamo svakako, pošto je atletika sport za napolje, da što više treninga sprovedemo na otvorenom. Ako baš uslovi ne dozvoljavaju to za neke najmlađe kategorije, radimo treninge u zatvorenom prostoru, ali svakako se baziramo da to bude otvoren prostor, prosto takav je sport i mnogo je prirodnije za dete da trenira napolju. Jedan lep sport zbog druženja pre svega, pogotovo u nekim mlađim kategorijama. Mi uvek kažemo dođite, probajte. Treninzi su na početku svakako besplatni, mogu doći, svako može da dođe na probni trening, da proba, ako mu se svidi ostane, to je to, većina ostane. Ravnopravno su dečaci i devojčice, mi gledamo da to bude grupa. Smatramo da grupa vuče pojedinca i da tu nastaju najbolji rezultati upravo u međusobnoj toj nekoj podršci, druženju, pošto nije sve trening, svi se mi družimo i van treninga, tako da podržavamo se, tako da zbog toga gledamo da i dečaci i devojčice treniraju zajedno. Pa ja sam odabrala atletiku jer meni je lepo što trčimo, što smo aktivni, što smo na polju i što imam tu drugare. Pa najviše se bodrimo kad igramo igru papir, kamen, makaze. Tu pričamo bravo ako nam donese poeni i da budemo dobri i tako. Svojim brevarima je rekao da atletika je divan sport, da treba da nastave da treniraju atletiku i da napredu u njoj. Pozvala bih drugare i drugarice da mi se pridruže jer je atletika jako lep sport. Ja tako vidim sebe na polju kako se igram i družim se sa drugarima i sve nešto lepo radim. Meni je mnogo lepo kad treniram atletiku. Atletika je polazište i temelj za sve ostale sportove, od strane stručnjaka preporučena je kao najprilagođenija aktivnost za decu uzrasta od 4 do 11 godina. Kroz školicu pomenutog kluba deca se uče pravilnom disanju, trčanju, a kroz edukativne igre i vežbe jačaju svoje zdravlje, osnaženi uspesima starijih vrhunskih takmičara. Iako se radi o nekontaktnom sportu individualnog karaktera sa elementima timskog rada, lazarevački sportisti su nas uverili u to da atletika prevashodno pomaže deci da razviju humanost kroz socijalizaciju i druženje, uči ih da pruže ruku boljima od sebe, bodreći ujedno i one slabije, sve u cilju izgradnje i promocije zdravih navika i stilova života.